decide how this story ends. You will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. Dobran, ja ću vas pozdraviti ispred kompanije Velux koja već dugi niz godina donosi svež vazduh i osvetljenje, dnevno svetlo u naše domove, pre svega u potkrovlje, da kažem, na posljednjim etažama. Kako je to krenulo? Zamislite, krenulo je od arhitekte koji je hteo da potkrovlje u jednoj školi pretvori učionicu, nije imao tehničko rešenje kako bi rešio osvetljenje. Tu se pojavio snimač Veluxa i 1942. godine kreirao prvi krovni prozor. Iste godine je registrovan kao brand i od tada postojimo kao lider u proizvodnji krovnih prozora. Dva osnovna elementa koji su u suštini naših istraživanja i za kojih čvrsto stojimo su ventilacija i dnevno osvetljenje, pa i Velux, ime kompanije, kombinacija te dve reči.
Nažalost, pogledali smo ovaj filmić pa smo vidjeli, to je podatak Svetske zdravstvene organizacije, da savremeni čovjek 90% svog vremena provodi u zatvorenom prostoru, pre svega u kućama našim, u domovima, posle toga smo u školama, amfiteatrima ili na poslu, pa kad idemo na rekreaciju, obično idemo u neki fitness centre, opet je to zatvoreni prostor, sve to kad se sabere, na kraju i danas smo opet sa kratkim pauzama u zatvorenom prostoru, dođemo do podatka da je to ipak 90% vremena koje provodimo u zatvorenom. Nažalost, 21. vek i modern način života to diktiraju, na to ne možemo da utičemo, ali šta možemo da radimo? Možemo da taj prostor u kome borimo, da ga prilagodimo, da bude što zdraviji i što prijatniji. 3 elementa koje mi uzimamo, to su komfor, utrošak energije i uticaj na životnu sredinu. U suštini nam je čovek i kreiranje zdravog ambijenta u zatvorenom za njega, ali takođe vodimo računa da što manje utičemo na životnu sredinu i što manje da trošimo, da što manje imamo utroška energije. To je neki koncept aktivne kuće koje mi u Veluxu promovišemo i mnogo kuće koje su napravljene, da su energetski efikasne i da imaju zdrav uticaj na čoveka. Kad smo pričali o 90% vremena koje borimo u zatvorenom, postoje mnogi izvori koji zagađuju taj vazduh unutra, pre svega da krenemo od zgrada, pa i ti građevinski materijali koji se koriste u izgradnji, čestice koje ne ispuštaju, koje čovjek ne može da registruje, a svakako utiču na naše zdravlje. Pa pored toga da dišemo, po nekim podacima prosečno čovjek u toku dana izdahne 22.000 puta, to je ugljen dioksid, povećana količina vlage takođe nepovoljno utiče na čovekovo zdravlje. Videli smo podatak iz filma da nažalost su najzagađenije prostorije u našim domovima, dečje sobe, uzrok su materijali od kojih se pravi igračke, boje koje se koriste u njihovoj izradi. Tako da mnogo tih čestica koje nažalost mi ne možemo da registrujemo, a i tekako utiču na zdravlje. Po nekim podacima najčešće oboljenja su astme, ekcemi, kardiovaskularne bolesti i druge, da ne kažem, teška oboljenja koje su direktno povezane sa tim nezdravim vazduhom. Pokazat ćemo neke podatke, a to je da po istraživanju zvaničnom kojim smo radili, to je da 80 miliona Evropljana živi u vlažnim kućama. Taj podatak nam govori da povećana vlaga dovodi do toga da udvostručuje rizik pre svega od astme, a 1/3 Evropljana prati pored astme i od alergija. Istraživanje koje su rađene u EU, to je došlo se do toga da se zbog boravka u nezdravim prostorijama izgubi 2 miliona godina zdravlja. Šta to znači konkretno? To znači da su izgubljene godine sabrane naravno sve zajedno zbog prerane smrti ili teških oboljenja u tom periodu, direktno zbog boravka u nezdravom i zagađenom unutrašnjem prostoru. Još malo su strašni podaci kada govorimo o deci, a to je da svako 3. dete u Evropi živi u nezdravom prostoru, to je otprilike oko 26 miliona dece, to dovodi do pojave astme, ekcema i drugih plućnih bolesti. Kada to prevedemo u izgubljene časove, dolazimo do 1,7 miliona izgubljenih časova godišnje, zbog odsustvovanja dece koje su opet direktno povezane sa boravkom u nezdravom okruženju. Eksperimenti neki koje smo sprovodili u Veluxu, imali smo učionicu gde su učenica koja imala normalno osvetljenje, normalno provetravanje i eksperimentalna učionica gde su deca boravila sa mnogo više dnevne svetlosti i mnogo više svežeg vazduha. Došli smo do podatka da deca koje su boravile u bolje provetrane i bolje osvetljene prostorije na testovima su davali i do 15% bolje rezultate. Ne samo kod dece, zdrav unutrašnji ambijent utiče i na produktivnost, naravno i kod ljudi i u radu, tako da se mnogo veće bolje produktivnost je kod u svetlim i provetrenim prostorijama. Rešenje Veluxovo za to je Velux Active, sistem koji prati nekoliko parametara. Evo sad ćemo pustiti jedan filmić da vidimo kako on radi i kako funkcioniše. Prati temperaturu u prostoriji, nivo ugljen dioksida i nivo vlage. Ono što je karakteristično da za vlagu čovjek ne može da oseti vlagu između 30 i 80%,
Možemo da osjetimo kada je vlaga niža od 30%, osjetit ćemo da je vazduh suv. A ako nam je vlaga veća od 80%, također ćemo se u tom, između 30 i 80% ne možemo da registrujemo, a povećana vlaga itekako utiče na naše zdravlje. Temperatura također. Istraživanje koje smo radili to je da povišena temperatura ili niža temperatura u prostorijama također utiče na radne sposobnosti, pa neki opseg gdje je od 22 do 24 stepena gdje čovjek daje neke najbolje svoje performanse. Neki podatak je da četvoročlana porodica u toku dana kroz obavljanje lične higijene, kroz spremanje ručka, sušenje stvari i tako dalje, u prosjeku izbaci 10 litara vode kroz paru, tako je. 60% Evropljana i dalje suši stvari u zatvorenom prostoru, što također isto dolazimo do povećanja vlažnosti. Tako je. Kao što sam rekao, sistem koji prati 3 ova parametra. Rekao sam za vlagu, zašto nam je važan nivo CO2, nivo ugljen dioksida, također čovjek ne može da registruje. Kad uđemo u prostoriju, ovdje kad smo ušli, nivo CO2 je bio na jednom nivou. Kako dišemo i nivo CO2 raste, mi to ne možemo da registrujemo. Registrujemo bi ako bi sad neko novo ušao u prostoriju, osjetio bi da je povećan nivo ugljen dioksida. Međutim, to vam isto kao kad recimo stavimo žabu u hladnu vodu i polako tu vodu zagrejemo, ona neće primetiti razliku, skuvaće se živa. Isto je i kod ugljen dioksida. Prvi simptomi koje možemo da primetimo to je zevanje, pospanost, a na kraju dolazimo i do bola glave. To se često dešava, vjerojatno ste vi primetili kad ste na nekim dugim sastancima, u nekim konferencijskim salama gdje je sve zatvoreno, kad sastanak traje dugo, da posle određenog vremena počinje onako malo da zevate, a posle 8-časovnog radnog vremena bez otvaranja prozora i bez provetravanja dolazi često i do bola glave. Veluxovo rješenje, kao što sam rekao, to je Velux Active koji umjesto nas upravlja prozorima i po povećanju ovih parametra on će samo otvoriti prozor i proluftirati. Također isto kod vlažnosti, kada on primijeti da je nivo vlage veći nego što treba, sam će umjesto nas otvoriti prozore. Sistem radi po principu veštačke inteligencije, prati naše navike i ako mi recimo u jednom delu dana, na primjer u 3 sata kad dođemo s posla, dođemo u kuću, otvorimo prozor, posle nekog perioda on će sam to početi da radi umjesto nas, pa će prozor otvoriti pre nego što dođemo s posla, dođemo u kuću, pa ćemo imati ovaj čist vazduh u prostoru. Također, pored otvaranja prozora, prati i vremenske prilike, pa ako, na primjer, smo mi programirali da ćemo prozor da se otvori od 10 do 12, da nam bude otvoren dok smo mi na poslu, ukoliko on vidi da će u tom periodu padati kiša, on će sat ili 2 vremena pre toga otvoriti prozor, zatvoriti ga kad padne kiša, ili ako smo zaboravili da stavimo spoljašnje tende da bi sprečili uzrak toplote u stanu, a vremenska prognoza je da će tog dana biti toplo i sunčano, umjesto nas će spustiti roletne, odnosno tende. Kao što sam rekao, ventilacija je zasnovana na senzorima, 3 parametra koje prati, to su temperatura, vlažnost vazduha i nivo CO2, zaštita od toplote, i to sam pomenuo, umjesto nas zatvaraće i spuštaće i dizaće rolete kada je to potrebno. Ono što je bitno, jako se lako koristi se preko aplikacije koja se besplatno skida. Na našem mobilnom telefonu možemo da kontrolišemo rad i status svih naših Veluxovih proizvoda povezanih sa Velux Activeom. Omogućena je i glasovna komanda, tako da bukvalno sa prozorima našim možemo i pričati. Ono što je bitno, ovo je jednostavan izlazak iz kuće. Obično su nam krovni prozori naravno na krovu, a ako izlazimo iz prostorije, iz kuće, kod ulaznih vrata stavimo taj prekidač koji jednim lakim pritiskom zatvara sve prozore, ali ih ostavljaju
poziciju da mogu da se ventitiraju. Tako da je prozor zabravljen, ne može da se otvori, siguran je, a imamo ventilacijski prepon kroz koji može da se prostor ventilira. Svaki Veluxov prozor, bez obzira da li je on električni ili ručni, ima taj integrisani ventilacioni prekid, tako da kad je prozor zatvoren, određena količina svežeg vazduha može da ulazi u prostoriju. Imamo filter, tako da prašina, insekti, voda, naravno kiša ne mogu da uđu unutra. Još jedan bitan podatak, a to je da Velux Active naravno kompatibilan je samo sa električnim prozorima Veluxom, to je Velux Integra, ali ono što smo napredili, tako da svaki Veluxov prozor iz poslednje generacije koji ima gornju ručku, odnosno gornje upravljanje, može naknadno da bude elektrifikovan i da bude povezan sa Velux Activom. To povezivanje ne znači da moramo da razlačimo struju, da dovodimo struju do njega, jer je to već ugrađen prozor, završene su i obluge i sve. Napajanje može da bude solarno, tako da i Velux, i prozor, i rolete, sve može da bude na solarno napajanje preko fotoćelije, da on dobije dovoljnu količinu energije za funkcionisanje. Ono što je takođe bitno za Velux Active, da je on, kako da kažem, user friendly, bežične je, ono što nam je potrebno prethodno je internet, wireless internet i za mobilni i za Velux Active. Instalira se bez pomoći stručnjaka, aplikacije su dostupne i za Apple i za Android telefone. Ono što je takođe jako značajno, ne moramo da budemo, nismo uslovljeni nekom distancom koliko moramo da budemo daleko od prozora, tako da možemo da budemo i u Americi, u svakom trenutku možemo preko mobilnog telefona, preko aplikacije da pratimo status naših prozora i roletni, da li su otvoreni, da li su zatvoreni, i ne samo prozora, nego u svakom trenutku na mobilnom telefonu možemo da vidimo koliki nivo vlage u prostoriji, koja je temperatura u prostoriji i koji je nivo CO2. Takođe, on će nas upozoravati kada taj nivo počne da raste, tako da, kako kažem, jedan pametan sistem koji nam pomaže da imamo što bolji komfor u zatvorenom prostoru. Kako Velux Active funkcioniše, od čega je on sastavljen? To su tri jedinice. Senzor koji u principu postavimo u svaku prostoriju, senzor koji prati ova 3 parametra koje smo pomenuli, prekidač koji obično stavljamo kod ulaznih vrata i koji nam zaključava i zatvara sve prozore, i gateway, kako da kažem, mozak celog sistema koji prikuplja sve informacije, prati vremenske prognoze, povezanje i sa drugim Velux Activima u okruženju, tako da imamo kod toga, ako recimo imamo 10 kuća u okruženju i svi imaju Velux Active, ako se u 9 kuća u istom trenutku prozori počnu da se zatvaraju, u tom 10. ako on nema neki signal da se zatvaraju, da možda pogleda pogrešnu prognozu, počet će on da zatvara, jer vjerojatno vidjet će čim ovi drugi Active zatvaraju, zatvarajući ja, nešto se tu dešava, možda nisam dobio neki parametar kako treba. Kažem, pametan sistem po principu veštačke inteligencije i usmeren na stvaranje što boljeg i što zdravijeg ambijenta u zatvorenom prostoru. Ono što je jako bitno, mi smo pratili zadovoljstvo korisnika Velux Activa. Velux Active inače lansiran početkom prošle godine, pa smo došli do toga da imamo 77% zadovoljnih korisnika, a 59% je primetilo da ima bolju unutrašnju klimu uz korišćenje Velux Activa. Vratit ću se malo na prvi deo našeg izlaganja i na BIM objekte, pa ćemo samo to pomenuti da u okviru našeg sajta na Professional delu imamo BIM objekte za sve naše proizvode, naravno tu su i DVG detalji, tehničke karakteristike, predmet predračun za sve naše proizvode, i vratit ću se, kolega Marko, prvi predavač, je pomenuo da je na jednom od svojih projekata koristio Veluxov software za proračun dnevne svetlosti. U pitanju je Veluxov Daylight Visualizer koji u toku projektovanja vam pomaže da vidite koliko će koja prostorija u vašem projektu biti osvetljena i da li ima dovoljno količine svetlosti. Ono što je bitno, Daylight Visualizer možete besplatno skinuti sa našeg sajta i koristiti ga. Ja mislim da je vrlo koristan i da će vam značiti u radu. Kako to izgleda na našem sajtu? Evo, za svaki naš proizvod imamo sve detalje o kojim smo pričali, mislim da je lako za korišćenje.
I na kraju iskoristit ću da vas pozovem, pošto se ovde većina su, da ne kažem 100% arhitekte, u Veluxu je aktivan konkurs, regionalni konkurs za arhitekte pod nazivom Bringing Light to Life. Pored Srbije tu su Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Albanija i Turska. Prijava radova je do 10. decembra, pa bi nam bilo bi nam drago da ukoliko imate neke projekate da ste koristili Veluxove proizvode, da ga prijavite, a nama će biti zadovoljstvo da ga izlažemo, pokažemo svima. Ceremonija će se održati 13. februara u Beogradu, gde će biti dodela nagrada, a i svakako će biti izloženi svi radovi. Tako da ako imate neki projekat, bit će nam drago da ga prijavite. Više o tome možete, detaljnije o konkursu možete vidjeti na sajtu. I na kraju, Bringing Light to Life, hvala vam na pažnji.